Ertelemeyen telefon koluna düşmeye kaldı. Komutan attı. Ayol, komutasına girip gördün mü? Ertelemeyen çıkmadan telefon. Koluna düşmedi o. İnşallah niye oldu? Efendim bekle, telefon koluma düşmüş. Ne kadar sınırsına? Yaxşı özümünde. Gel götür. Sonra özün öldü. Sen de bize haber verin, cumhurlarım var olacak. Var. Gelin gördüm. Ertelemeyen gözü ızıldaş bir taz. Kısımda komutasının cinavaya geçken telefonunu unuttu. Geç geleceğine özü zamanda özün kelin gezini unutup kalgan o. Oşanda ama cüre estetik görüyoruz. Silaj göndergemiz. Bilmiyorum siz neye geç geleceğine dur şöyle sizlere gelip olamız süre. Düğünümde keşip tutaplasınız süre ama. Ооба, балдарым туура айтат. Чындыгында эле мен туура эмес кылып жатам. Мени дагы балдарымдын атасы 16 жашымда ала качып кеткен. Апамдар таш түшкөн жеринде оор, эл эмне дейт деп калтырып кетишкен. Жаш болгондугумдан көп нерсени билбей, кайненемдин, жолдошумдун, кайын журтумдун зордук зомбулугуна чыдап келдим. Эми келинимди дагы 11-классты бүтө элегинде алып алдык. Ага дагы азыр мен ойлонсом зомбулук көрсөтүп жатам. Жок, мен аны түшүнүп, колдоо көрсөтүшүм керек. Эми ал мени кечиреби? Сен кылган нерселериңди кечип койчу. Мен силер аңгандай эмесмин.